uyajayiva umbhaqanga unomnyalezo umbhaqanga uyakha umbhaqanga la ufika khona uyakha mangabe kuliwa uyalokhu uyalamula mangabe ugula uyalapha manje ke into engiyibonayo ngibona ukuthi siyacela kubafowethu laba kuyibona abasebenza endaweni eziphambili abakwazi ukuthi badlale lo mculo abawudlale kakhulu ngoba lo mculo lo umnandi kakhulu bafowethu. Sitshele ngale album osilethele yona namhlanje igeja sixoxele ngalo liphetheni sesizwile kancane sesithemba singena saye izintombi sizoya kuyona njengamanje isihloko se-album igeja singaki ingoma ngathini ngayo. Le ngoma lesiyenzile entsha esihloko sithi igeja bafowethu imnandi kakhulu kodwa-ke kuthiwe into mayenziwe wena kufanele inconye wuwe inconye abathengi bayo ngoba thina senzela thina senzela abantu igeja-ke ngokulizwa kwethu sibona ukuthi hhayi lisibuyisele emuva ngempela nesiqi konke limnandi ngendlela emangalisayo zikhona ingoma lapho enjengentombi isidudla igeja murora ziningi kulungile ke sihambe siye kilo igeja lihloko se-album yabangani mawuthi ufuna kabangani ngenzeka ukuthi-ke uthi hawu abangani kanti bebesekhona ngenxa yokuthi-ke nje basikhuluma ulimi lokuthi umculo wombhaqanga uwonke hhayi iqembu labangani kukhona la uney'nselelo khona okwenza ukuthi nabantu ababedumile wabazi ukuthi mhlawumbe awusatholi kahle ngabo noma basakhona kwakuthi basaphila mhlawumbe abanye khona bamangaza kwayikho ukuthi hawu umshiya kanti usekhona yabo kwazi ziningi izinto ezenzakalayo ezweni malo umuntu ungasamboni